Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng United Democratic Party, kebalong kaseng sain partai, kebaya senrap lang hakakan huon jong ke Meghalaya Democratic Alliance, kebalai lam ya ke sarkar hakani ke jela. Kalapan pau ya ke jing pentikina, ban yo abad hi ya ulakam sensar haki arteli ki Autonomous District Council, kata harilom kasi bat jantia. U Dr. Don Kupar Roy haka jekran bat kilat patai kubor, haka arpulai terik mentau benai kelalengkon, ulai tu, baka UDP hakani ke kenti, kadon ke jingkermen bakan job kambuan ki kertong, haka election MDC, kaban salong haka arpunyo terik benai rempang mentau senam arja kat kendai. U Dr. Don Kupar Roy ula ongru, baka jingitre lang ke UDP bat ke HSPDP, hadu menta kadang yaim, wat hadian belakut ke election MLA. We are very, very confident. UDP can form AKC, if not alone, with alliance. Balai kini ke MDC election kini ke ketika kampanye, kurang kenal. Kita pun kita ramai kita lakukan kebanyakan bahas ke MDC election. Mabalai MDC tak sudah kelihatan. Kata ada kau yang kenal bahkan ini kena sangka punya. Tinggi rumah tukar apa yang kena isu, ban lam thak yang baru ke konsensus, bahawa jet ke kandidat nongkong anti kenal, bah nak kelajam kena bakat parti. Nisania haki, ikerman bah nak kelajam kena main apa parti. Mereka kue parti kena kam kandidat tungi, kandidat tungi. Hakan ini, di luar boleh. Kita ni tinggal ada ni song oposition ni song lang, ada song ruling ni song lang. Ini sudah dia kita belum tahu. Hakim MDC ke experience ni kita MDC election baru berada. Kamu ni puan kajian nasional. Jadi, let's say kita assessment kita pun ada interest kan MDC election. Kata dia jadi jangan mau. Jadi, dengan lama partai, kita kekelang, kekelang. Kemudian pisah, kadang baik tendensi kontrol pisah. Kalau kau berperkalian ni kelang tarukom, ni don Dr. Jimeno, kita don Mr. E, kita don Mr. B, entah tertel. Tapi ni baru ke parti kita don tertel. Like ultimately, in fact, who is a better, mau nak ni baru. Habakan tho halor ke jingdawa jengki babon balang, baka sarkar kedai ban menjur lang da kawai ka sur hapo yang darbar thawan ke jela ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill balawara dak sarkar NDA u Dr. Don Kupar Roy u balong ru u lampang jong ke yang darbar thawan ulaong baka ne ke isu kamdai setia jong ke jela henre ka de ka kamram jong ki MP ki ba mikhmat ya ke jela bakin pertajam ha yang darbar thawan kari ban penpau baki pajba ke jela Meghalaya ki persya ya ke ni ka bill kanun ka bill shwanra ko parlimen nongkom dewan approve da cabinet adem la approve cabinet kan department concern kam double kabir kam parlimen hadir maka parlimen kala approve the baru ke house kita tu presiden ko asen hadir la asen presiden kanoman tika long proses kana support samrai jumlai baru di kanam don jadi bakani ke election menung ta parlimen Meghalaya nak percaya kan ni tanpa ngani tu kadi ke issue of the state politics kadi isu in parlimen. Ngai expect bagi MP jungi kepada parlimen kiri banyak. Fight dengan percaya kan ini kabir. Pansukan aku house kamera jimbol. Syam tu pertama baik percaya. Katai kalau indication bagi baik lah ini parlimen kena accept yang ini kami ini. Ngai misalnya akhirnya parti. Ke Kongres kepakala kajom kebutbang politics. BJP kepakala kajom kebutbang politics. Terengi perkara interest yang kita perlukan. Pada kawai yang yogo jabar kawai yang yogo jabar kanjayu yang kita jaga kuni asram. Jadi ini lebih persak. Ini lagi kuahi banyaknya kerpan dia berulajong kebari parti ini. Dia berpengaruh ya kirjang parti. That's the only way. Gimana syariah national party.